Kako je sve slatko i malo i kompaktno. Kako divno. Super. Što? Imam isto, ali malo više. Kakva je to veličina? Bok, cure. Ukralo ste ono što ja imam. Pa, vau, čak sam i ljubomoran. Pa, barem imam umak. I ja, ali veći. Pomakni se. Nema dovoljno mjesta za moj umak. Što se ovdje događa? Nadam se da je barem ukusno. Ne. Dodajmo malo sira na vrh. Baš tako. Svaka mrvica se broji, a paket može odletjeti. Sada. U redu je. Moj nos ima veze s tim. Što mi to leti u mene? Nemoj se precijeniti, tako maleno pakiranje. Oprosti. Nisam mislila da ćeš dobiti muhu, ali sada ću probati svoje rezance. Bili su tako ukusni, ali tako malo. Možda ću probati malo tvoje? Čekaj, što? Da, možeš podijeliti, zar ne? Nema šanse. Što se događa? Prestani. To je moje. Što radiš? Odlučio si me prevariti ili nešto slično? Ukusni su, ali trebam dodati malo umaka. Da, kečap je ono što treba. Ako dobro, koliko god je moguće. Prekrasno. Volim to. Sad pomiješajmo sve i probajmo. Da. Čekaj, nešto nedostaje. Tako je. Dodat ću malo sira na vrh. To je već druga stvar. Vau, tako je ukusno. Mogu li i ja malo? Molim te? Nikako. To je moje. Imao si svoj dio. Nešto još uvijek nedostaje. Zašto ne probaš ovo? Nije podijeliti. Stop! Mogu li ovo sisati? Čini se da je jako ljuto. Hajdemo ga pomirisati. Miriše ukusno. Ali više od toga, volim sve. Možda mi se ovaj put sviđa čaj. Miriše normalno. Hajde. Ukusno, prijatelju. Tako začinjeno, To je super. Moram to snimiti i objaviti. Biće toliko pregleda, postaću bogat. Gdje si stavio toliko umaka? Kako da ga sada stavim? Gorim, djevojke, ali bilo je divno. Dijana, hvala ti. Nisam kriv. Nisam to namjeravao. Žao mi je. Ma daj, kažem ti, sviđa ti se umak. Bravo što si ponudila. Je li istina? Pa stvarno? Gle, opet ću jesti rezance. Da, sada je moj red. Idemo preliti ovaj umak na mog malog. Što? Želim ga preliti. Znam što ću učiniti. Imam ovu cijev ovdje. To će raditi. Stavimo je ovdje i stavimo na vrh. Divno. Baš što mi je trebalo. U redu. Sad sam malo umoran. Dobro. Stavimo ovo van. Samo stavi umak odozgo. Hvala što pomažeš. U redu. Gotovo. Vidi kako je crveno. Savršeno. Djevojke, vidite to? Sada ću ovo pojesti. Malo sam umorna. Definitivno mi treba malo sira na vrhu. Da. Bit će ukusno. Kladim se da hoće. Čekaj, zaboravila sam. Trebamo ga preokrenuti. Baš tako. Pogledaj ovaj sir u prahu. Super. Gusti rezanci u prahu su ono što trebam. Ne mogu ni zamisliti kako će ona to pojesti. Dobar posao. Nećemo odbiti pomoći ti pojesti ovu ljepotu. Mislim da mogu to Evo sama. moje vilice. Ovdje su potrebne dvije vilice. Upravo tako. Sve ću staviti na ove dvije vilice. Čekaj, što? Ne, to nije dobra ideja. Dobro, što još mogu učiniti? Naravno, jesti rukama. To je zapravo puno brže i ugodnije.
tako dobro. Čekaj, previše praha na vrhu. O, jadni bombon. Jeste li cure htjele probati rezance? Zar ne? Hajde, sada su vaši. O ne, hvala. Siti smo. Ako je ona sita, onda sam ja još sitija. Ne želimo. Hvala. Prestani. Hajde, cure. Što radite? Htjele ste malo. Ups, oprosti, nismo htjeli. Jadna Candy. Koliko čokolade? Nikada u životu nisam vidio toliko. Znam da si jako ljubazan i uvijek dijeliš s prijateljima. Zašto bi dijelio? Ti imaš svoj dio. Ima Manji. nešto pomalo, ali se kreće okolo ovdje. Nije moje starinske bombone? Ovakva kazna. Da, zbog ovoga. U načelu, figura će se sada pogoršati od tolike količine čokolade. Oboji stol zdravlje. Pivo, hajde, izruguj se. To je malo široko, ali je ukusno, jako fino i tako mogu baciti šalicu i Ja napraviti sam Blinky kao... Cat i Shrek. Molim te, podijeli još nešto Je sa li mnom. stvarno tako? Nema želje osim da makneš lice dalje od mog i jedeš moje slatke. Kocke. Cool. Vrlo ukusan osjećaj iznutra. Sve je tako super. Volim slatkiše. Mogu li ih sve staviti u usta odjednom? Da vidimo. Ali prvo, stavimo ih ovako malti do odlično. Wow, tako cool ideja. Sada ih skinimo zajedno i probajmo. Tamo je. Kakva sjajna ideja koju sam imala. Zašto me tako gledaš? Oh, pogledaj. Uzimamo mlijeko i lijepu čašu. Ulijemo čokoladne kuglice u čašu i sve prelijemo mlijekom. Zatim malo šlaga na vrh. Evo ga. Super. Pospi ih po vrhu. I to je koktel. Malo ukrasi pospi. Crvenim žele bombonima. I naravno slamka. Koktel je spreman. Makni se odavde. Tako ukusno. Volim ga. Odlična ideja. U redu, dobro. Imam Odbijaju ogromnu... se čokolade ovdje. Pa, ne padaj, molim te, ne padaj. O, spašen sam. Uzmimo jednu čokoladu ovdje. O, ne, sve već pada. Nemoj me ometati. Dobro, hajdemo pokušati s drugim. Što? Prestani ih jesti. Moje su. Tako su ukusne. Ne, odlazi odavde. Imaš dovoljno na stolu. Prestani. Pa, Ona je otišla. Ne, Pa. ne mogu. Side je ovaj jedan zanimljiv modern model. Imam bocu, samo izgubio sam je. wow. Postoji li takva tišina za Očigledno tebe? da ima. I dobio sam ga. Pogledaj kako je ogroman. To je dovoljno za dugo vremena. Nadam se da ima isti okus. Hej, Sandy, dopusti mi da prvo započnem s mojom bocom. Čekaj, što? Ma daj! Što je to? O, dečki, to je čokoladna boca. I ispada da je ova čokolada super ukusna. A unutra su neki M&M's. Tako cool. Svidjelo mi se. Čekaj, što je to? O, etiketa. Nije jestiva. Fuj. Barem znamo što nije jestivo. Istina je. I sad je moj red i moja čokoladna boca. Probajmo prvo poklopac. Promašaj. Ima li nešto unutra? Hej, ne diraj moju bočicu. Vau, što je unutra? Imam li i ja još čokolade? Probajmo sve pojesti. Pogledaj to, toliko bombona unutra. Cool, to je kao pinjata, ali jestiva. Tako ukusno. Obožavam ga. Sada da pojedemo ostatak. I bočicu naravno također.
je sjajno. Lijepa mi se voda na usta. Možeš ga ipak podijeliti. Hej, što radiš? Evo, slatkiš. Hvala vam. Što? I ja želim malo, ali dobio si veliku bocu. Prestani kukati. Hajde, pojedi svoje. Upravo si. O, teško je odgristi. Ah, što sam napravio? Počnimo od početka. To je puno lakše. U redu. Već vidim bombone. Pogledaj, još su ukusniji nego što sam mislila. Hajde da ih otvorimo. Hajde, hajde. O, imaš čekić. Hvala. Stavimo ih na stol i razbijmo. To je tako zabavno. Pogledaj. Razbi mi bocu! Prestani to raditi. Wow, bilo je tako zabavno. Sad mogu pojesti svoju slatku kolu. Da, mi također. Tako ukusno. To je baš zabavno. Svidjelo nam se, zar ne? Da, naravno. Želim pojesti takav žele. Napravi mi ga. Molim te. Da, dobro. U redu. Napravit ću to za tebe. Kako napraviti žele? Oh, imam fantu. Otvorit ću poklopac. Nekako ga je teško otvoriti. Oh, tako velika boca, ne mogu ni otvoriti poklopac. Oh, da. Ne baš. Oh, shvatio sam. Drži, molim te. Tako. Oh, ne. Ah, prestani. Daj mi to. Hvala, naravno, ali... Nemoj se utopiti, draga Ema. Kakva lijepa fanta. Ali treba ti žele. Dodat ću malo meda. Ukusno. To moramo definitivno probati. Dobro. Tako slatko. Pojest ću još malo. Ulij to u bocu. U redu, žele. Samo još malo. Oh, kakav ti si sladokusac. Da. Iako, ne. Moramo završiti. Oh, ne. Hajde, jedna kap. Izliti ćemo još malo, molim te. O, gotovo je. Imam ideju. Sjetila sam se. Kamo ideš? To mi treba. Drage pčele, uzet ću vam košnicu s medom. Sada. O, ne. Zašto ste toliko ljute na mene? Zašto ste došle ovamo? Ne. Samo sam trebao malo meda. Jedva sam pobjegao. Sada imam pravi med. Ovdje ga ima toliko puno. Kako je ukusan. Točno to mi treba. Još malo. Još malo i jednostavno zatvori poklopac. Sada ga je potrebno dobro protresti. Žele je skoro gotov. A što je sljedeće? Oh, točno. Treba ga staviti u hladnjak. Tako je bolje. Sada je jedino potrebno čekati. Mahuna, Jan Siraj. Aj na mjestu. Imam prekrasnog pauka. Veličanstvene žohare. Grančica, pelina i čudesno pero. Nevjerojatna pilula za ukusnost i, naravno, čarobni napitak. Bit to mega čarobni žele. I ne zaboravi na krakove lignje. Potrebni su za ukus. Sad ću sve pomiješati. Kakav divan žele. Poližeš vještičin prst. Uzet ću... Izradi Haba Buba. Vrlo je ukusno. Kakva divna, ukusna, duga žvakaća guma. To je ono što mi treba. Stavit ću je u mikser. Na kraju ću je staviti. Sada temeljito promiješaj. Da, ovako. Uzet ću najbolji med koji postoji. Da, to je ono što trebam. Svakako ću to pomiješati s medom. To je to, gotovo je. I imat ću sjajnu bubblegum huva žele. Da, ukusno je. Ulit ću sve u bocu.
Ona bi trebala cijeniti okus. Sada ga ohladimo u tekućem ledu. Iako je bolje imati više. Moje žele je najukusnije, elegantnog izgleda. Nezaboravan okus i naravno malo svjetlucanja. Da, čarobne sekvence hlađenja. Mislim da je spremno. Vau, kakva cool velika boca želea. Pogledaj. Pogledaj to. S kojim bih trebao početi? Voljela bih probati ovaj plavi. Kakva boja? Opa, mljac. 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 Da, tako je ukusno. Ali što je to pčela? Kako čudno. Čudno. Trebali bismo pokušati s drugim. Ova ružičasta izgleda ukusno. Dobro je. Pa možete isto Ovaj tako... napuhani balon je vrlo zabavan i ukusan. Pokušat ću s trećom opcijom. Zapravo je pomalo bez suosjećanja, ali ću svejedno pokušati. Nije loše. Ne, što mi se događa? Ne radije ne bi to opet pio. Ovaj je najbolji da... Sjajan sam. Da vidimo. Pobijedio sam. Otišao sam na lizalicu. Evo ovako lijepa. Znam što ću učiniti. Uzeti ću lutke. Točnije, samo jedan dio. Odvojit ću ruke. Zašto? Lutka ih treba, zar ne? Sad kanta. Udarit ću peć. Više šećera. Voda. I napravit ću tako ukusne bombone. Moj će bombon. Uvijek budi crn. Apsolutno je neophodno da će biti lijepih bombona, zar ne? Što ću danas Da, bit će to sjajna lizalica. Sada ga ulimo u čašu. I stavit ću. Idemo. Evo. Povučemo se i završimo. Spali im ruke kao ovu večernju haljinu. Što smisliti? Žlica. To će odgovarati. Posipat ću je šećerom. Trebam više. Koristit ću plamenik. Bit će puno brže. To je prava čarolija. Ne. Mislim da sam je previše spržila. Šećer je potpuno izgorio. Tako vruće. Moj jezik. Pokušaj ohladiti. Slažem se. Bilo bi potrebno ohladiti. Gdje je hladnjak? Stavit ću svoju lizalicu tamo. Super. Dodat ću šećer u ovaj crveni sirup. Prekrasno je. Kakav ću dobiti ukusan bombon? Ja sam genij. Savršeno. Ostaje samo malo ometanja. Da, sada je gotovo. Imam ovaj šećerni kobasičasti ovdje. Sad ću ga razvaljati. Ostaje samo dodati bijelo. Napravit ću 2 i napraviti nevjerojatan lizalicu. Baš ovako. Uvi. I oblikuj kao na slici. Ja sam genijalan kuhar. Gdje je moja lizalica? Pitam se je li pripremljena ili ne. Ne, neće se skinut. Boli? Preneseno Kate. Evo, pogledaj kakvu lizalicu imam. Wow, kakav izbor, što je ovo? Čak i miriše neugodno, naravno. Neću ga ponovno probati. Nešto vrlo čudno. Miriše dobro. Još bolji okus. Što? Zašto si uzeo... Ruke moje lutke. To je strašno. Kakva odvratna ideja. A ovaj lollipop svakako treba probat. Sviđa Mala mi se. lizalica njam njam njam. Ova je najbolja. Da, pa nisam sumnjala u svoj rad. Zadnji dodir, lubenica. Želim lubenicu. Tako cool. Tako debelo? Možda šakom? Možda kao... To... Ne, moram uložiti svu svoju snagu tamo. Mogu to učiniti. Koristit ću pilu. U redu. Sad ću to brzo riješiti. Zašto?
Hej, ne bacaj svoje smeće na mene! Quincy, budi oprezan. Kakav nered. Fuj, prekriven sam lubenicom. Napravit ću prekrasnu lubenicu i oblikovat Od ću je. mozga. Kakvo čudno jelo. Učinit ću to mnogo pažljivije. Dakle, izrezati komad. Da, to mi neće trebati. Uzet ću blender i pretvoriti sve kontinente u tekućinu bez diranja kore. Sada Moramo izliti sav višak. bit će nevjerojatno ukusno. Trebat će mi malo želatine i vode. Pomiješaj to. I naravno neka umre. Napravit ću slatku lubenicu. Uzet ću još malo ovih. I bit će šarene. Uf, to je odvratno. Ne slažem se s tobom. Nastavimo. Prvo ću uliti crvenu želatinu, pa narančastu, žutu i pomiješat ću sve boje duge, napraviti slojeve i zatvoriti poklopac lubenice. Baš tako. Moja lubenica je prekrasna. Zvuk je ovo. Slomit ću te. Mislim da sam istukao svoju ruku. Žao mi je. Jako boli. Čak te i ja žalim. Pomozimo joj. Ruke su spašene. Kao mačkica sam. Pa, možda. Nemoj više tako jako udarati po lubenici. Vidi, to je to. I to je to? Tako jednostavno? Hvala. Oh, nema na čemu. Pa uzet ću žlicu. Pokušat ću je držati. I evo je moj recept. Mislim da je gotov. Evo, izvoli. Kojim da počnem? Dobro, počet ću s tim. Samo uzmi žlicom. I pokušajmo. Samo lubenica. Wow, što je ovo? Jesu li ovo mozgovi? Zapravo ih ne želim jesti. U redu. Iako je vrlo dobro. A što je ovo? Zašto je zatvoreno? Moram li sam nožem? U redu. Uzmimo nož, prerežimo lubenicu i pogledajmo što je unutra. Oho, pogledaj to. Tako cool. Prvi put ovo vidim. I tako ukusno. Naravno da si pobjedio. Ovaj je pobjednik. Jesi li rekao? Tvoje nije loše. U redu, ti? To je bolje. Hej, to nije fair. Pitamo se što je unutra. To je to. To je to. Želim sendvič. To je tako veliko i ukusno. Prihvaćam narudžbu. Da. Hajdemo to napraviti. Lako je. Već počinjem. Izrezat ću kruh u obliku heksagona. Sad sir. I njega ću izrezati. Imat ću jako ukusan sendvič. Naravno, crvena paprika. Stvarno je neophodna. Malo tabasko umaka za ljutinu. Pomoć u učenju. To je ono što ti Doliti ću još tabasko umaka. Stavit ću kruh na vrh i ukrasiti ga šunkom. Pobrinite se da ih dobro ispržite. Do crne. Zar nije opasno? Uzet ću toster. Mislim da s njim nije tako opasno. Evo ga, brat. Malo posipanja. Lijepo. Ipak, ne. Više šarenih mrvica. Marmelade, maršmelovi i još malo slatkiša. Da, bit će tako ukusno. Sad ću samo zatvoriti poklopac. Zašto ne radi? Oh, zatvori. Hajde. Baš ovako. Oh, trebam se ohladiti. Tako je vruće. Wow, naravno da su jako ljuti, ali vrlo ukusni. Moji sendviči su baš kako treba. Što radite, curke? Pogledajte kako profesionalac radi. Malo sira i šunke i sira i šunke. To je toranj. I čips. Naravno. Treba ćemo ih protrljati.
I izmrvit ću čips za okus. Umoči sendvič, ne? Nisam ponosan na tebe. Uzeti ću jaje. Zalijeti ga s maslacem. Sada ću umočiti sendvič u jaje. I, naravno, stavit ću malo čipsa na to. Malo ulja. Duboko prži jelo. I bit će nevjerojatno super ukusno. Izvadit ću svoj sendvič. Moj ukusni sendvič. O, da, na to mislim. Hrana s 5 zvjezdica je spremna. Dakle, Kate, koji je bolji? Mislim da ću ovaj presjeći. Vau, tako lijepo. I tako ukusno. Stvarno divno. Ah, tako malo. Bok, hajdemo pokušati s ovim. To su slatkiši i marmelade. Tako zanimljivo. Neobično. Sviđa mi se. Što je ovo? Kako Prokletstvo, ne želim ni pokušati. Tako je ljuto. Spasi me! Pomozi mi! Daj mi malo vode! Moram pojesti slatkiš. Da, ovaj je definitivno najcool. Pobjedio sam! Jupi! Gdje smo? Što? Mreža? Što je to? Može li me netko čuti? Zaključani smo na pozornici! Što? Nećeš uspjeti. To su ključevi. Smiri se. Što je to? Ne znam! Povucimo ih! Srijeda, ti ćeš biti prva! Ti si kukavica. U redu. Hvala. Vau. Skittles. Mrzim Skittles. Presvijetle su. Zbog njih mi trepću oči. A u čemu je stvar s tobom? Nisi dosegao! To su moje ružičaste kockice! Spremna sam sjesti na pozornicu! Saberite se! Moramo izaći! Povuci uže! Moja omiljena čokolada! Fuj! Odvratno! To su zemljani crvi! Grozno je! I mrzim to! Fuj! Odvratno je! Ima ih toliko! Kad su me spasili! I to. Ne paničari. To su samo crvi. Ne rade ništa. Nešto ti je u kosi. A ovdje je ključ. Super. Možemo otvoriti jednu od brava. Idemo. Kreni! Dakle, pokušajmo otvoriti prvi. Da, riješili smo se jednog lokota. Što je to? Je li to WC? Ne trebam ga. Znam što si rekao. Ja tamo zapravo bit ključa. Ne želim. Odvratno! Razbolit ću se u srijedu! Pa, dugujete mi. Što je to? Naplati. Miriše ukusno, kao kredaje. Zdravo. Ukusno. Nema Neću vremena. spomenuti. I krenimo na to! Van si je odvratno. Hajdemo vidjeti što je na dnu. I tu je naš ključ. Hajde. I to. Otvorimo novu bravu. Grad. To je prije moguće. Kako Ne, nestašno. U redu. Napravit ću to za nas. Pa, znam. Ja sam super. Opet, brate, bojim se. Pogledat ću. Imao sam viziju iz budućnosti. Stavio sam ruke unutra i... Žohari. Kakva noćna mora. Oni su svugdje. Hej, onda I idemo. sve je odlično. Sviđa ti se nešto? Onda želim bolje pogledati. Čestitamo. Čekaj. Moraš izvaditi ključ.
Nitko to neće učiniti za tebe. Ali to su žohari. Užano ih se bojim. Tamo je ključ. Hura! Lindsay, kamo ideš? Uzmi to. Pjevaj. Otvorit ću još jednu bravu za nas. Uspjet će. Hura! Kako svjetla. Oslijepio sam. Pa, ruke nisu za ništa. Sjedni. Jesi li u redu? Da, što je to? Ne znam. Izgleda kao soba za kemiju. Pogledaj što sam našla. To su upute. Moramo napraviti određene komponente i imat ćemo ključ. U redu. Trebamo uzeti roza, tikvicu. I u redu, sve to pomiješat. To strašno smrdi. No, izgleda odlično. Idem vas Lindsay ne gleda. Pogledajmo okus. Ukusno. Nešto nije u redu sa mnom. Ne. Zašto žudim za picom? O ne, Enid, što si učinio? Pomozi mi, ja sam... Što da radim? Tako je, tu si Enid. Što se dogodilo? Ne mogu ostat. Jimmy, popio sam tu tekućinu. Spasio si me, hvala ti. Ne diraj ovo, žao mi je. Sve ću napraviti sama. Ti možeš samo čekati. Nešto se događa. Mislim da napredujemo. Boja je promijenjena. Wow! To je šifra! Otvorimo bravu! Ovo je kod za sljedeću bravu. Pokušaj ga unijeti i lijepo. I mrzim grljenje. Wow, izgleda kao kutija s pićima. I eto Rosa, idemo piti. Tko će početi? Ti buntovniče! Pogledajmo od čega je napravljeno. Vrlo čudno. Ljuto je, vrlo ljuto. I sada je tvoj red. U redu, probajmo. Nadam se da je ukusno. Wow, to je stvarno... Stvarno ukusno. Moje omiljene kuglice od sira. Nevjerojatno. Popit ću sve. Nevjerojatno je ukusno. Gdje je ključ? Žao mi je, Wednesday. Nemam to. U tvom je koktelu. To je noćna mora. Tako je odvratno. I to... Ima vatre. Srijedo, pusti da te rašladim. To je bilo jako. Ali našao sam ključ. Hura! Ovaj nije uzaludan. Idemo otvoriti. Sretno! Jao. I to. Ostani smiren. Da. Uspjelo je. Mora biti nešto drugo. Wow! Gnjurci! Volim ih! Ima ih tako puno. Sigurna sam da nisu samo gnjurci. Unutra je nešto. Da! Špijun dolje! Tu je s podljama! Moj izgleda još bolje! Idemo. Bennett, prljav si. Kao svinja. Na mene je red. Želim raznijeti ovo. O ne, to je mlijeko. I sav sam mokar. Sad ja! Raznije Dirty će kopati. Makni se, idiote! O, to je brašno! Pa, završio sam! Srijeda, tvoje red! Želim eksplodirat. Idemo skočiti. Šareno perje. To je odvratno. Sviđa mi se! Ti si kao kokoš! I probio je sljedeći balon. O, strašan si! U redu!
Ovo nije ključ! I smirilo se. Hajmo to učiniti zajedno. Na 3. Što je to? Konfeti! Tako svijetli i prekrasni! Ne znam. Uzmi ga. Čovječe! O, super! Idemo, otvorimo novi... Što radiš? U redu. Eli, unesi pusti me unutra. Super. Što nas tamo čeka? Ima vrata. Toliko ih je. Nisam se ni zapitala što je iza. Lindsay. Kao da nema ništa. Hello? Ima li koga? Tako je zastrašujuće. I to. Pokušaj otvoriti ova vrata. U redu, idemo to napraviti. Što do vraga? Baš sam uzbuđen. Tako je super. Sviđa mi se. Odvratno. Mrzim sapunaste mjehuriće. I obožavam to. Lindsay, sada je tvoj red. U redu. To je crvena boja. Ozbiljno? O moj Bože! Nancy, kako si? O moj Bože! Dobar dan. Osjećaš se? Bolestan. Vrlo si slab. Evo ključa. Posljednjeg ključa. Napokon izlazimo odavde. Tako sam sretna. Lansby, idemo to otvoriti. Hajde! Da, odgovara. Napokon smo slobodni. Idemo van.